Musaba abeeko bye yeetegereza nga tannakola kusalawo kwa nkomeredde ku muntu agwanidde okubeera sipiika wa paalamenti ey'e12. Mao ategeezezza nti newankubadde ng'ekisinde kya PLU kye yawanze eddusu ku mubaka wa West Budama South Maxon Jacob Oboth naye akabondo k'ababaka ba NRM ke kalina obuyinza obw'enkomeredde. Kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa sipiika. Agambye nti ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi ng'asinziira ku kibanja kye ekya X yategeezezza ekibiina kya NRM kati tekinnakakasa muntu agenda kikwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doi nga ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doi ng'alinga ng'agamba nti by'oyogedde bituufu era tubiwagira kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina ekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina ky'endayo mu kisaleero. Ono okuva lwe yawangula ekifo ky'omubaka wa Laropeche azze akyogera lunye nti alina enkizo ku bwa sipiika bwa paalamenti n'ayongerako nti n'ebbaluwa gy'awandiikidde Pulezidenti Museveni ku nsonga ez'okuzza obuggya endagaano n'ekibiina kya DP amuteereddemu akakwakulizo ak'okumuwandako eddusu afuuke sipiika wa paalamenti ey'e12. Ffe nga DP n'NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga paalamenti eri mu kakyabaga. Nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu. Akakasiza abantu nti singa afulumira ku lukalala lw'abantu NRM berowooza okuwagira ku kifo kino talina kulonzalonza ajja kufuna obuwagizi bungi. Omu akimanyi nti Abannayuganda bawagira singa Mao yabeera sipiika ebintu bijja kulongoka n'ekitiibwa kya paalamenti kijja kulongoka. Bino bibeereddewo nga bo bannakibiina ky'NUP basembye Paul Mwiru omubaka wa Jinja South East okubakwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ey'e12. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya abuulidde bannamawulire baasisinkanye ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule nti Mwiru ye yekka n'asobola okukubiriza paalamenti awatali kyekubiira. Twatudde n'ababaka baffe bonna abali wano bemulaba n'obukulembeze bw'ekibiina ne tusalawo nti naffe twetaaga kubeera mu lwokaano olwo ne kandideti waffe era abasewo ne banyabo ne tuleeta omusajja ow'amaanyi mwena gwe mumanyi obulungi alina experience omusajja atatiisibwatiisibwa ne tuleeta Honorable Paul Mwiru gwe bakwasiza fulaga okutukiikirira. Mwiru alondeddwa asimye bannakibiina olw'okumusaamu obwesige n'alambika lwaki asazeewo okuvuganya ku kifo kino. As I step forward to offer my candidature for the Speakership of the 12th Parliament with the ambition of enabling Ugandans have a proper speaker who will restore the image of Parliament. Asabye babaka banne okumusaamu obwesige bamulonde akubirize paalamenti y'eggwanga. I am qualified for the position of the Speaker. I'm a lawyer. Omwogezi w'NUP Joe Ssenyonyi era nga yabadde akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti ey'e11 ategeezezza nti amaze ekiseera ng'ayogera ku buli bw'enguzi n'obubbi obuli mu paalamenti naye nga bakimusaako nti alina mpalana. Tuze twogera ku kubba ssente y'omusolo ku bubbi obukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga amaloboozi gasigala gayimuka. John Baptist Nambeshe amyuka pulezidenti w'NUP mu buvanjuba bw'eggwanga ne pulezidenti w'NUP ow'ekiseera Dr. Lina Zedriga boogedde ku kulondebwa kwa Mwiru. Mwiru, as you are coming from the land of the East, and you know what the wise men
what the Bible says about the wise men. So have that full confidence. And also as a council. Effective now. We should begin now, Kakuyege, moving out to the colleagues, not only of opposition, but even NRM. Father, we thank you for this wonderful gathering. Akayagano makuru agakwatirine n'akaruru ko bwa speaker kandi ntukimanya jengoro kubanze birabe na bitano ayiraze kwendera ntuza kubantumanya speaker wa parliament hamwe na deputy no habitu tutejeriza kureba na nakachiko ka NRA mwaka seki ko nekayendosi ngoha bacererwa makantu konkani njari tizoke soronga zo munda bamba manyo kuciratambura uko bano banyabona bone bite namemwe no bakumureta shaha ya muheru bacho mukuja ngo bakwenda futerera already kuri amba bacho mukuja ngo no yija so bayenda mba mutera na makiu they are the majority omo parliament okuya waha bwanje bakabire bakibaringanira abantu abatine ba members ba parliament binji yani njo muntu mwana asanga bagita timfire yo konka mutakisha binja bwa speaker kandi tukarundo turatera karuru kakabura to abantu batanu biriya abantu batanu bingayo mwayi no ruru nana ondija ine butanu ondija ine mwine kamwe we barenyo itu bituma cho them mushange nkibagumero kucwa munoha kandi urukuranguna kana abasa konka ubururu to bwashikaje bitu ntubendeza ebirungi byonka kureka my challenge is kujang PLU ahita kumanya nkemwe omubibina ebine ba members ba parliament nemwe ahariye ne yendosinga ba arabe speaker so kunkikaho nanyitana unenda kubuza ko kana wamburra but always we wish our country the best. Gideon Senyomo twakwakira sebo na nomu umchara omukozi ahabwa kashonshore cyako murimo gwawe ngasho murimo gwanje Elizoba twashumashuma na mnonga buchunkuru road okureba omukozi wizoba ogutondijo oguno mutechi bamweta Naria yetani Chef Anet. Chef Anet no mutechi. Ba chef no bali abatechi. Namnonga bukushanga abantu bakweta ba chef, that means bakakora mu hotel zamani, bakora ibintu nkebyo. Namnonga rengoro. Ndatu mwachire atugana ro murimo gwe yakezambwire ki bitu arukwenda kuzomurimo kogo. Ebirunje byagwihiremu. Niwe awunda akakwereza muhimbo utandike kintu kechi. Chef Anet. Olive TV West tutanchira ukura musiana mnonga omrebi wa TV West. Mbalamusiza nyaba TV West. Okay. Ze bampita Chef Anet. Mbadde nzize ku mukutu okukubiriza abantu obutaddamu kunyooma mirimu okutandika okukola baberenga bakozi obutalinda kubagabirira baberenga n'abakyala beekubiriza okukola buli omu okutandikira ku mulimu amazina gawe gonna nibakweto omuli wa TV katino ka Chef Anet ncheka n'umurungi a Ruganda katuze kacho mu Ruganda amanya go bakuyitani amanya gange bampita Anet mukyala eryekika nze mukyala yes okay omulimo ogumaze mbudde kiguno omulimu gwa hoteli ngumazemu emyaka 2 yes ngufumbira abantu nga bankozesa tunyumize olugendo lo walutandika otya okutuuka kati olugendo luno nalutandika mpola nga naakamala okusoma university nenfuna mu hoteli ennene nentandika okukozesebwa hoteli kyeyo nalinga ku Speak Hotel we natandikira okukola ne batandika okunkozesa okumala emyaka 8 yes kati we navaayo nentandikawo business entonotono eya restaurant entonotono eyiyo kati eyange kati nentandika okukola nenteekamu n'abakozi ne batandika okunkolera nga tuyiya mpola omwo mu restaurant mwenajja ssente nentandikawo emidaala egy'ennyaanya nga nteekayo emidaala egy'ennyaanya nsuubuza abantu nga ngenda nensuubula enakasero nensuubuza abantu paka kati tukulaba embala nayo tulaba olina branch n'ebirala then embalala naddala
okuyamba oyo ayagala okutandika atandika atya akasente afune kenkana katya okuyamba oyo omuntu ayagala okutandika bizinesi asobola okutuuka ku mutindo gwendiko asobola okutandika n'emitwalo 8 naye n'atandikawo bizinesi eya wansi ng'ayiiya emitwalo 8 emitwalo 8 omuntu nasa kutandika omulimu ogwo asobola otandika omulimu ogwo banza omushobora emitwalo 8 zihendehendemu ohwera onamunonga omuli wa TV West emitwalo 8 ezinasa kuzikozesa ate okureba ngu nawe yabasa kubaho nkiwe yamba omulabi wa TV West emitwalo 8 ogimenyemenye emitwalo 8 osobola okuyiiya n'opangisako ekifo kya mitwalo 10 n'okozesako capital okugula emmere n'ogula enva n'ogulako ne bufo mw'otandikira n'emmeeza n'osasulako osobola n'okusasulako license n'otandikirawo mpolampola kweza emitwalo 8 otandika okuyiiya n'ofuna abaana nga 2 ne bakolera nga batambuza emmere ne caayi n'oteekawo ne fulasika za caayi nga 3 n'otandika okutambuza caayi n'abaana nga batambuza n'abalala ng'obakwatirawo ng'obakwatirawo kati ennyingiza n'ebeera etya ennyingiza kati nkute nakwata emitwalo yange 8 nagita omu bizinesi kuba nkiiwe ate naza kutaasya nta ennyingiza yange kati oba wakatandika bizinesi tesooka kuleeterawo magoba osooka kukola okumala emyezi 3 emyezi 3 ng'omanyi ng'oyinza okukola loosi ng'omanyi nti mu bizinesi eyo ojja kusangamu losses kati mu myezi 3 awo otandikira okulaba amagoba naye wano oba wakatandika tosooka kulaba magoba osooka kulaba capital kulwanyisa capital olabe ng'avaayo g'otaddemu amagoba ogafuna after 3 months awo bizinesi wetandika okuloka nga bakasitoma beeyongedde kuba wano oba wakatandika ng'okyabanoonya ekyokumanyiisa omulimu oguhenendamu ogumisiriza tekugira ngu wakwata sente zaawe then otandikiro ekitegeeza omulimu guno gwetaagamu okugumiikiriza tekitegeeza mbu otaddemu 8 enkya ogenda kutandikira okufuna nedda ssebo osooka gumiikiriza n'onoonya bakasitoma ne bawera bizinesi n'olanga ekulaakulana mpola weekulaakulana after 3 months awo amagoba otandika okugafuna kati amezi 3 gaweddewo kati amagoba nsubire genkana ki nkese ebintu bigenze bulungi indikese ebintu biba bigenze bulungi tubale buli mwezi oba buli wiiki kale buli mwezi oyinza okuba at least oterekayo emitwalo 3 buli mwezi kuba buli lunaku oba at least ofunayo omutwalo gw'osavinga oba ogumu ekitundu naye nga minimum osobola okufuna omutwalo nga gumu n'osavinga buli lunaku ekitono omutwalo gumu at least ogufuna ng'otandise omulimu guno kati omwezi n'omanya nti emitwalo 3 giri wali egy'amagoba z'osavinze buli mwezi omuli wa TV West amazina nsenyumu Gideon nyine Chief Anet oguno omuteeki alina hotel aho murembo lwa Mbarara enshonga nakashosho ky'omulimu gwange najja kuherezayo omukyala naye omuli wa TV West n'omusigazi n'abashaija biri batya bagira mu mahoteli mu buzima ntibasika yatanga emitwalo 8 watandika gye alisa okwezi kwaza kwa wene kutaase kya 30 yazibarata yabika omutwalo buli izooba n'emitwalo 30 okwezi Chief Anet kati nyingi omulimo guno nsuubira kusanga bizibu ki omulimu guno oyinza oguyingira obuzibu bw'oyinza okusanga abakozi oluusi b'ofunye tobesiga n'atandika okukola nga capital watandika n'emitwalo 8 otaddemu oba mitwalo 3 okugula ebintu mmere newekanga sente zitandise okwesala abakozi nabo bayinza okuyiiya ne bakubba nga buli lunaku anyukayo n'omutwalo kati capital n'akendeera ng'watandika naye ogenda okulaba nga ng'olina oweetaagisa okwongeramu at least buli mwezi okulaba ng'okiipinga capital yo nga taggwawo naye nga woba oli serious ng'otaddemu abantu beweesiga capital asobola okubaawo after 3 months naye woba totaddemu bantu beesigwa capital yeesala ogenda okwekanga otaddemu emitwalo 5 emyezi 3 gigenda okuggwako ng'olina emitwalo 10 kati ekyo kifunira ddagala ki ekyo oba olina okufuna omuntu gweweesiga gw'oteeka mu ssente zo oba either nga gw'otuula mu cash nga gw'ozeekwatya nga bano bafumba abakozi kubiriza omukyala atulaba naddala oyo alowooza mu tekisoboka naddala ebirungi bye twafunyeemu naddala oyo atulaba okumukakasa mbu ddala ogenda mulimo guno osobola okwebeezaawo ng'omukyala nkubiriza abakyala obutanyooma mirimu
omulimu gwabakuwadde osobola okutandikirako ne bakozesa naye ziba 50 nga bazikuwa olunaku osobola ozisonda n'otandika okukola bizinesi eyiyo. Mba mbateekamu mbakubiriza obutanyooma mirimu, mubeere nga otandika ne bakozesa oluvannyuma naawe n'oyiyawo bizinesi eyiyo, awo osangira no Good Samaritan asobola okuteekamu n'akwongerezaako ng'akusanze okola bizinesi eyiyo, walaba ng'etandise okukulaakulana naye asobola okuva eri n'akuteekamu ssente. Bizinesi eno eyeeyongera. Nze mbakubiriza abakyala bataagala kukola, abatuula ne balinda ne babawa ne mulinda babba bammwe babawe, mbakubiriza okukola kuba nze ndi mukyala mukozi. Wooteri ngimazeemu emyaka 2, nina experience ate ndi mukyala mukozi nnyo. Kubiriza abakyala obutabeera waka, obutabeera mu ŋŋambo, okubeera at least bafune kye beekolera, kye bayiya nga bakola, obutatuulira awo. Asobole okuyimirizaawo amaka ge waba mufumbo, talina musajja kumuwa, abeere ng'asobola naye okuyamba ku musajja kuba nabo basanga ebizibu mu maaso eyo. Omwezi ne guggwako ng'oluusi talinayo wadde n'ekikumi, naye omukyala bw'oba okola oba osobola okuyambako ku maka, osasula ku school fees z'abaana, n'ogula ebyetaago ebyawaka. Okitegeera oba olina okuba nga mukwatagana nga mukolagana, obutabeeraawo nti olinda nti oli yabaakuwa, n'obeera ng'okyejja mu mutima. Weeteekemu nti naawe oli mukozi osobola okukola, mwena ne muteeka emitwe wamu ne muyiiya bizinesi ne mukola, awo waakusangira naye n'akwongerezaako. Mbakubiriza abakyala okubeera nga muli ku mirimu mukola, muve mu ŋŋambo, eŋŋambo teziyamba. Obuzaali bwabo, obuzaalwa bwawe, obukomoko bwawe wavaawa okujembalala? Nze obuzaale bwange bwanzaala Jjinja. Jjinja. N'ojembalala okukola? Nenjembalala okukola. Eri n'oleka bizinesi kati n'embalala walinayo bizinesi? Ejjinja gye banzaala, bizinesi nazireka Kireka, Kampala. N'embalala kati olina? Omulebe wa TV West ensonga n'okukola. Noreeba yaruga Buganda yiija nkore yakola itwaba mwe turi okwo kishitami. Ekikuru nyohine kinihamu n'obutagaya murimo obwine myaka engahe experience nekwera kutandika kake kake bararosiza umundu omumisho aha noza konja gukora abakireka tugaruka mu studio ndaza abashahi mu ndakikasha 2 twakuzo mu papara z'amahoro kutarisa abandi bagenyi obo iyo muzira yo nandeba sabitage ne ukeruka ugaruka kwa beje amashomero iwe wayetegwire ubushari no kwana bushanga omugihangwe ati West ashamushanju then shahibiri agacencire no kwa notunga ebukira ariebe nasigansenye mu Gideon aho muremo rambara kagusigire Sister Charity na Jemima bagubize na program ya simuka ndicho butunji Charity Jemima yobariya wabari mnonga Gideon no twiha omubwora bwo kwa kutoreka abantu bari bakore imirimo etari yemwe nemwe torra twatunga mani agwo kubasa nitokwetera kayi tukagira twatandika shubure ndere shubure utora shubura dodo shubure ntangahuzi shubure byo binkoreba nabananka bakihamwe sano eziza tamarik simanyi okra simanyi kandi iwe jenda beho ine kakasano ka okra rero rebe kontaka gura wakutanzira mutwara kakwingana kata you don't care so ebintu kebyo mbefeho basi nane shabko by the way beshabko ikindi kintu kirakoreba ikubana cy'abantu bakuteka teka ngukiri inkoko ebintu kebyo mbituretere tubigure wayenda bitushandise mu byaro byitu abakwa bakora obutembeye oyine ntora oyine dodo oyine ndere ntangabuzi manya nanke kayanya mudarasini ebintu kebi tutekere nebyo kizeya you bring we can buy otashita mukareba konka cyo butonje Charity na ayebare Jemima obwa hati katizo mukaumuno kache ntuza kwantugaruka n'empapura z'amakuru kandi twazitunjire mutakarga TV West.
empaka zo kuronda muhinji orakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduka nunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji na bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinji n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinji abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinda wabari wachirinitwe on program ya sisimuka akasheshekerizo baje bimaye barecho butonje charity amwana Bridget heto turiyaha kutambara hamwe mpaka shaha ishati zenyine akanuko kira kutwanze gamba abija Bridget ogumute ukamera oshobore namazima baza kubigo program neka sanda serious bashije ni vision yakoletera binji ebyotashime kwa nofera akasheshekerizo ba kana moto ntureba among 30 members of parliament on police radar ichikumanyisango kwa hati abanyishenjero wakakaba 13 police erimune bachondozaho in one way or another bitabentu ebukwatirine nobody bwenguzi izobere yanyuma zo turebere police na nebinde bitogore byo kwerinda CID na nebindi bikutaha mu office yabira speaker wa parliament inebabire no bachondoza no baza kutugambira nutureba hitugambira Moses Magogo kandogo no mushija wa Anita Mong wa hati bamuzibire kushohora ihanga nabone bajangukine byashemerire kubana garikamu na nebindi binje bukwatine na speaker babu kuretera ebishire aboko tujiro mu ruhuzero rwa social media twayiba kumanya mazima konka New Vision yabukuretera ombwijire tugamba condition ya stroke. Why stroke is attacking the youth tukatujimanya mbundo mbanta bakora bitano bajangu hatina neminyeto endware ya stroke ninga condition ya stroke erumune teganisa emyeto nyamwinji nahabwe nshini njachikabe chirunji twachimanya nibajirambu IGG to scrutinize amongst assets nimenda babichondoze agamaja kutubentureba gari minjo myanya targe mwene sente ziyakozisa gamaju ziri genuine no musharagwe nukurwa mu side hustles ningabe nakosa sente zo muhi wo mushoro nabaza kubikushobora ombwijire. Ireland and Uganda deepen education partnerships noza kuba no bireba okubiri kutambura then tureba mu court Magara murder case awaits final verdict. Susan Magara hogomushi obayisire bitano bajagu okeseji erimune henderande nabaza kubanu bahereza final verdict bietujire omurupapura ora New Vision. New Vision yoro akashatu bakodotera ka Toto magazine akarimu akaberere bitu turimu tugamba beauty pageants meet little Miss Ankole no manya ninga akando mwana wari kwenda kujoininga beauty pageants okabire no mugambira ki harimo activities za kuyamba mwana wawe kugira ngo ashapeningo bungo ibintu bikwatine na puzzles okushoma stories chika improving reading skills zeye na nebindi bintu noza kwa no bitunga omukatabo aka Toto magazine.
mwalimu ahantu hitwantere bukwatine n'amashomero n'ebyobwegese nibakugira universities not ready for the new curriculum tureba enshoma hino kwehindukire yaba more practical kuchira mnonga twaje na primary na secondary bityo universities azuza yeterize kujambuzi embracing a new curriculum kandi nizetega chi Libyona babukoletera mu rupapura ora new vision amakuru numinji bantumwe harimo na study materials chemistry pass all level competence based budget iwe community news ni amakuru kurga Fort Poto Jinja Amoria Chiriandongo Karilo Katakwi ekikumanyisite new vision tubantu tambara hamwe kandi amakuru kurwa mu nshonda neshonda ntuba tugakwinire twazombye mzano nobaja Kawempe Muslims crowned champions ebikwatine na FUFA Women's Super League aganijana makuru marunjari Kawempe Muslims then intureba Rugby Cranes to aim for the Africa top honors Mbibi Ugandans in a bold chase abakuzana ompira ogwa Chelsea babukoletera Cranes face Tunisia in AFCON qualifiers. Yes, nindeba babireta ndebana na groupes turumu na nabitura bentuzana nabo then 360 million richer abanaba Vipers players guaranteed millions after winning the Uganda Premier League title Mbibi babukoletera umurupapura ora new vision abahadizi ba Arsenal ni manyobwa hati mshemerire at least kureba mushana hawireho emyaka 22 mutabone bireri yanga but sebibyona noza kubano byetunjira umurupapura new vision and of course na programs zikwatirine na sports aha TV West abashirije kubirizoka noza kubano utunga urupapura rukatirebe bija umurupapura ora Bukede Igorni ter papro twaza mu rwa Bukede no rimi Uganda majanto bunkenke ku parliament basaze ko office ya speaker ne bajaye bizibiti bakunyiza banene mundu enkola ya Israel zebasanze awaka zikanze abebyo kwerinda yonebyo no rimi Uganda kakanatira umunga emundu enkola ya Israel zebasanze awaka zikanze abebyo kwerinda byona biri mu papuro rwa Bukede akasheshe aganda makuru ngakwata habwa speaker echa speaker Mbajati General Muhozi akonedde mutayebwa Thomas our own here abachara balemeddeko akwakashonshele choni konta yetegereza je konkanyi n'amatsiko ngo watungo rupapuro rwa Bukede noja kwano bitonga je ombwijwire ahani bajanti ebitute Putin mu China Trump je yakava nabyo ni ndabagambaho Putin Trump abe yargayo hata na Putin nawe yazayo indabyo nabiri umurupapura rwa Bukede bajanti karangwa je yajamanyo kwefuga Kayunga ne Jinja bambya runo magaragenseji nitumba koreka mana bwentabiragine nanukika kuja na basabuzo mu papura z'amakuru byona bijya habuza kamisona Rwachi URA tetasa abakozi ku musoro gwa pay as you earn ogutunyigiriza etubuze cyo kine ansa yacho kandi rwaha bajumbide ebigezo bya Bukede end of term holiday end of term 1 holiday assessment indabirwaha owemyaka 10 yesimide intana nasaba amabugo kwegamba bagamuwenga bucyari gayambe ko mukumuzika cyendo woza amakuru bagagaranjira hwaha otakaferwa mukigure myaka 10 esente zezo kombeka intana zo azihirinka hiwano reba intana na nenji yenyine yarukuraramu mazima intana nanunje munonga okukirenju eyatwiremu ya makagawe gentura wayo mbetera it is far better no umuro mbusinje bitari mukujabiriza
ensitano y'ebyobufuzi ensonga mukaaga lwaki obwa sipiika buwooma obwa sipiika buwooma byonna biri aha nabyo tinkondoferwe okubyerebera pass PLE booked end of term 1 holder assessment babyinjira mu ndomo integrated science niyo erimu this time round yeah then engeri y'okufuna ku mafuta ku mutendera gwo kugayikura ebyo nebyayiya sente nomanya amajuta aha turiyo ntutimba ngena hwarurengo rubahikaho yukabasa okufuna mwota abokuba naga Uganda. If you happen to get an opportunity okabire no funa mwota embiranye ya saha ne palaso kura buli rucha ebyo nebyaba celebrities bawe tubikabura match no maka twentongana tukarwana tukagira kashonguna naba yomayenda koreka otwani indabiri yaha orupapura n'urwa bukede nimpendera na nebyo mizano ebibinja bya AFCON 2027 birondedwa basa kumanya Africa Cup of Nations next tambreta Egypt, Angola, Malawi, South Sudan bari omu kibinja ba no manya ninga kale katujenena nebyo mizano ebindi bajanti Amus Oye ogukanda noha ezinempaka eziyahagatiye yebyamashomero omu agasiniya omwihanga nabenda babireta hwaha Vipers ekimaze ye Desert KCCA Villa zijigobye zikongoja ya nimbireba hwaha yongedde okulaga amanyi mupira gwa Uganda bwewangudde lichi ya season eno eweze ebikopo bya league yababinywera bitano mu myaka 7 egisembyeyo Vipers bitahandi bakworeka ebyo muzano bingi konkani nchira kurugaho buno kurabiremo bimwaha binkwa nintekateka aharimu okujangu twarebere champions aba Premier League hanyuma ya kiro cyanyuma bazyo obuturebere Manchester City iri kuzana na hadeberye hamwe nanje kanyusira eje yibagamba kandi twareba iri kugisingura iri kusingurwa Manchester City singwirwe bishtakozere draw bakozere draw bayongeraho ka point kamwe bebine shanju na mushanju bagira shanju na munana kandi bingane semipira na team ya Arsenal aho tubentura abona basigizeyo hatubona basigaze mpira gumwe kusiye mpira 3 tukabasa kuhendera league ya Premier so no more no less amazima garungu Arsenal eine points 82 kandi timu ya Manchester City eine points nshanju na 8 kandi basigaze yo mpira gumwe so hati Manchester City no yakusinga tekarenga aha sofa ezi Arsenal ezeine kandi Arsenal neyikine yo mpira actually no yakora draw actually no yakusingwa ntanchimanyisa ngu already champions ba Premier League naba Manchester United like I've already said aba Arsenal like I've already said it here nimbendeza ebirungi nyawenka fan wa Manchester United aba Arsenal kare congratulations abokuba already muri nkaba twire ekikopechi. Alright, program ya sisimuka echeri mune jendo misho kandi ko kutwatwagambira kasheshekerizo bantuza kwa twino mujenyi tureba twasigaze biro bice abana bitu bakagaruka ha mashumiro mwentu etebekanise tuta umuzire oshemerire kuba nukorota ryishomero narigamba kina nebindi binje bikushana nebyo ntuzire naye nabana umubabero bashatu bana nkababero barya university domwari iriyo naheza nkasinya ya mukaga dena inabatabari yo musinya ya kabiri ya kashatu bashike hina bagarikira wo ine bakandetse jesha bagarikire batanga kunga muro mishoga bantu twenda turebe sara zokka tkorecho bwa hati ya mjanyi wetu naza kwa tuza kumwaje season yote bonire right and center tubyango hiba tukatizomka muno kache tuza kubantsigarika no mjanyi wetu mutakarga TV West.
treatment eitweta root canal ningo Yes. kwitemisi Okay. Treatinga tumara tukora ki turicendeza ati waba utaritreatingire ukaricendeza ukahikanuje ko umuntu nasyo bwiragira kushanyarara buzima aho kugira ngo rino ryaka karukwera wakiyaho yego wakiyaho agagabiraga kwenda support yago noba wagiyo kako ka enama ka mtu so hato ushanga umuntu ataberwa je yego so kufuna solution permanent ngo umuntu aberwe jargeje smiling with confidence eje myaka 15 aze kugira ngo maybe a considering ngo kurihindura umwe nota kucetaga yego so no advising ngo akore bridge konka harobo kushanga akuja bridge neza kasente ukahigura kusinga dentures cyo kigambe kusinga dentures ati no yeshanga umuntu mwashara mukugira ngo akuja erino kurukurugaho yego icyashe cyo cyaza amina go mu rubajo na gatambara gija gatambara atwe kutambara ushanga umwe gacendezo mwanya ningagwaye yongera ubuhango sakuna nintaho so ato moment ukora dentures kugira ngo maintain space ejo amino gatakora ki gatirirana ninga gakatana mnoko rero umuntu abanaronda sente zo gukora bridge denca hariya gume twumira umwanya umushepu hataza kuronda kasenta ko kwija kataronda kasente aje akora ki akora bridge okay konkara abo kushanga umwene sente za bridge zayanjira kimwe nkana abasa ku maintaining gashi dentures atecho ncho dentures tuyambaho yes nizikusigara oine smile nusigazo ine smile nungi uri kubasa kusheka no kushemererwa no basa kurya nago by the way that was my next question no gamba konka permanent abantu abenshi nikibateganisa yego konka nikibakirungi twatwine plan yo kwija ngo nyensya tuje tuteke mamina gariki agara permanent yego bridges nazo no rya nazo sheka nazo oryama nazo zoto kuziha kandi shaha yo kubrashinga ejidencha eje yitwa kwa saa cyasha honka nimbanza njijura mbona kubrashinga ninga naenda ni brushingira na that is the cleaning process no tekwa kujiha mukaje brushinga abo kuba hatwe kubeshitamo mucyasha hatngoko kure cyasheki yo neshitama support yayo nebe ryo ko nyuma nerenga hanji ne kwato kwa hanzi nebe ryo ko nyuma na hanji no kwinije na heru na kumuya munonga so koko nanka koko banoza kweza mina no ine kujiha mabo kuba ijuka kashitame hubushitama hanje so no ine kujiyamo kajoze burofa uko nyuma wabo tajodize jo burofa bwenu gwija butegana senjene rwara nenge infection ugira infection tanajunda tuwajunda tunagaruko mwirwara twaza mubinda topo denche de nota chijirwara na joje sachi na jibika nkahi okujozya nimbasa kubora kirara ka brush kanjaka no jiha ganda nakuwa kareto mu ngaro kaina nkaba kagizira infection Maya brush yitwaza kukoresha yega mu bicereka brush yawe no ine kugitegura je tukagiteka mu kantu ahantu homere tutakagiteka munonga nore erigenda turiyo munju ziri modern no shango ine self contained house ngenje mu toilet echana brune toilet byona byuko biri self contained so brush yawe ine kugiriza hare na toilet exactly abo ko abo kufrashinga hine bacteria zo gukora ki ziri ko mishero mu rumu so no ine kuzigiza hare na toilet yawe wareba ngo special ho kuruga sink yawe yo kubrashingira ho na toilet ni nce munonga aho bo brush zawuziha mutoyi ngo mukinabiro cyawe uzibika umurumu yawe hantu aho mokire ahategwirwe yes hatari hine kisika you have to be careful hatari hine kisika so brush yite jo kujibona tujura dencha twagicereza amanya hadi twamanya kuturaje ato okadencha tunaza
kamborekera ukakora kaha kugira ngo muri baturebeje akabrush ukozya je umunda na heru wamara uheza mino gawe ukagaruza muki necasha cyawe cyozya ugaruka ukajwara umara ukajwekamo nyecuro naza kubyama rwinji ku bantu wenda ngo ukore ki ujura kandi wako TV West Nehinda babariwe achiri nitwe on program eji yasisimuka tuchirimu tujendo misho kusiashaha isha tuzenyine zakasheshe ochine Jemima ayebare no basona kutwegitaho social media platforms zitu TV West Nehinda on Facebook at TV West UG on X ninga shi Twitter searchinga TikTok yawe ononde TV West YouTube website searchinga TV West biona turuho amakuru no kuja tukwenda tukusige enyuma twenda tutambure niwe okusashaha ishatu zenyine mbwenu akasheshekerizo batu atagambere okutura umuntu wetebekanisiza abana kugaruka aha mashomero tushimanya arabazire abariyo kwe tukatunjire plan tokumanya ho kutandikira bitu twija no mujenyi naza kuba natuganira shongeji omuzire aine gukora ki ombwine nkobu okutura umuntu wetebekanisiza okuhumuruka kw'abana kandi cyumugisha mulungi omujenyi witu yatushikire omwami Frederick tumuhire kana kwakira mu studios igezaho oiramusi abo kutureba kandi yanjure ombwijwire ya kabare Jemima izina tumuhire Frederick the teacher Uganda Matters Primary School Mbarara nyina kutwara umugisha kukoramsya abari kutureba n'abaturire kandi nyina ko batabarusya ubundi nk'abazire ibitura biremu umucumuromo abo kuba umuntu umwe arabazira ko batamanyirire kubera n'abana konka hati nimwe mukafiringire ate nimanya ngo hine cyango experience y'umuhiremo ubundi umukubamura n'abana tukatwarigera aha tuhaganireho ahashonga yo kureba ngo abana ucashiriye cyumuro kandi bazo mu cyumuro kandi amazima bazire mu kikozerege abana mwabikiriza bahumuraho kandi ne twashabire ngo umutkoreyo umuhumuro naberere nintekateka ngo mukabikora je munonga bwena hano twagaruka tukutwara abana amashomero ko bwambira amazima abamwe tutine plan tukatunjire plan sente zubuzire anoreba umwana na effect ya trade odeje yabireho abazire binji businesses nyinji zika haro kuzafire ntasiya yafa hato muzira atandikire kare yebare abanyankore binefumu ngunye namara afa kwiseho icyo ni kimanyisa ngo nkomuzire yaba habaho trade order yabetawaho nzitekwa gukora semitwe kureba ngo twayora abana aba kandi abana abitwarebere ngo n'iki cyoncyo cyangwa umunonga icyo ruhanga yatwire icyo turukutekwa ku bantu esimisa burkeire kureba ngo twina abana akwa hina barakubenda abataka babwine monitor hanga twerire kandi abana abo twashanga tubine katabanze turebeho abana babo nibetagachi nani no muringo gumutano nsima bazire kushanga ngo kimwe mu byetengo by'abana nuko bayine aho kurara shelter kandi buri muzire nintekateka mutaro umwana urukurga street arkwije ishomero abinji yabana kushashura renti
yabana ko yombekera akaju kawe akarumu konka buri muzire ayina har kuraza umwana we ecyo ni ikintu cy'amani kandi mukama yongere kukibahera umugisha ariho ibyo kurya abo kuba ibyo kurya n'ikintu cyukuru munonga umuntu wasa kubyeshara konka riyaringizo barumutarire akagideri akabiri n'irindi ntatekwa kugera imbera mbe zabaho ninga shino babo kura ngo yakwata umuhoro yazo mu rutoke rw'abandi yatema ishituke cy'abandi ninga yayiba abamweto ababa kwasirana mbahorra nangwa yowizo barumwaroho ubona abeire nimfa nabanje umucyaroku nyowe nashanga umuntu yanyobara kuza kutekera abana n'abana nyenda kukoresa ubukambwe buhango nimbasa kubucendeza kongekero kubasa kondegana sana y'abana kibiba arukuza kukiguza rero ngo umunaza kunyara amaro icyo nkinkora ko munonga so okutebekana abana icyo kuriya mwe barabazire abakuba n'ikindi cyukuru munonga kushanga umwana yine icyo kuriya kandi ibyo kuriya tuhereza abana ibyo kuriya bikubahereza amagara nibyo bikwishyira kombe ko bunko bwabo tukabasa ubundi kubihamu abantu bo mugasho kukira okubari nebyo nibyo kuriya ci ebino mugasho amagaragara abana namunonga abemyaka emito yanari y'amahuri cyankindi hurtaragaho yabanariya nkebyenyanza nkamukene yo nogere bogete cyo kuriya cyo kuzana kuko mwana shimye kubana akiriya n'icumutama amani menji yananywa amate icyo cyorobi yananywa soya ibyo kuriya ibyo kunywa n'ibyo kuriya birungi munonga so n'ibindi so tutakabamaniza chips na chicken na nachi mwene nyowe nka chips nashanga nabanje bazugura nimpura ninyenda nazinze nagenda kuzanaga mwene ibyo tibyo kuriya byakubire ibyo kuriya kuribwa abana bamwese mbakunde ibintu nkebyo gonkati bibonire ahamagara gawe ati inkaitwe nkayugana amatazi tukwicara mbintu byo kusikiriza so abana twabatekera food yabo ubundi tubantu twenda tutemo za cabbage tuvanzemo ibinyobwa tutemo dodo tutemo entonga konke ibyo kushanga ngo twaronda buto guturiyo tukubikunda munonga ikindi twaturiyo twitebekana garabana ishomero ariho basic need ningashi icyetengo cyo mwana cha medical care abazire bingi tukukira kufaho medical care umwana bitu wawe uramutwire nko mwirwaro ukareba yabahine nko burwire ubakubasa kubayine akahanga burwire bw'imiringo mingi yuhono utekateka mutine burwire bwayine kunkanoza kumutwara nko mwirwaro ushanga ubundi arwire psycho cells ubundi ushange hina hiya contractingire bindi birwara bigumire ubundi ushanje ayinenga STIs ezindwara z'abana babambaza umubinabiro bimwe ninga shiba kuzo mutoilets zukushana abamwe bari yamuzugo noshanga ubundi toilet negibwamo abantu bingi mwe noshanga umwana yinenga indwara nkezo konkato kukimanya ngabe ninkunda abazire ugezeho umwana wawe umutwaro mwirwaro ugire bintu byingi bwamukebeza amashomera medical check-ups amaba bamashomera gamwete gakabire serious akintu cha medical care kugira ngo umwana ayijane na details za medication aro medical report nangwa medical reports erigenda wagira tumurete report n'ikintu cyorobi nyinho dokta mbundi n'umwana wanje nimuteresimu ntazi umpandikire form medical form ya mwana wanje nanka nanda kuzayishomera mwene kiretera twa bareta amashomero ebintu bitari byo konka ubundi amashomero agarukwe basa nanagikezine n'abazire batandikire kukikora ishomero konke byo babikora abo kugira ngo nibesiga ngo uyu muzire inyuma ko tuwakikora haza okucekinga ubundi umwana okuburwa kubasa kubarwire kumuyamba ukerekare abo kwa burwiro ukwetaga ngo ubutange bukerekare
kandi ukashanga ubundi butateganisa mwana ombwire bwomesha n'amazima kucira munonga kaza sikosel n'izindi ndwara umuntu wozi detecting kare umwana atakarire no maito abanyarwanda otakariro karemba tumwe tokaje no miraro konka wazi detecting kare na habasa ko intervention oshange kandi abashaho babasa kwirukanjira bakuyamba ombwire kandi na nibyo kuri yewe nanagambireho nabyo byonga nibyo n'umubaza wabanuriso umwana ibyo kurya birungi rukumureba ngo buri zoba narya greens zitasikire zizwateka nangwa zitahire na munonga so aho ibintu by'umwana arkurya kandi immunity ye ikiyongera ukashanga nezimwe ndwara atakabasa bondi kuzurwara so ukucekinga umwana nani nyenda ebenshonga kuri munonga nabani nyenda nandi ningaruka nindeba abesic needs zindi ndukurebaho clothing umwana wawe ibyo kujwara umwana wawe najwarata uko mukahari abo kuba ayine batahibe umukoko mbekari byanyu na naharo kubera mwene byaro kujwara na protectinga yaruko mwana w'umwiki ubundi ushanga tagira echa teganisa bagenzi babara kubera nabo ubundi akibanazana no hasi kushanga even utakumanya ngo na mwana wawe w'umwiki w'imyaka 10 ngo nikaye kakura ninga tajini so haryaho nazana nabandi kandi babana barufuriye munonga so we nazana nakapira nakepena nakaguhana akaguruka kunko shanga ubundi cyagira ukucyateganisa yes ikindi irigenda akabaho inshunga nkuru munonga ya security ningasha safety umwana wawe kuyimuka ahiyazanira nahiyatora aho kushanga abazire ariyo naruno batoye umwana umaka ati nyom harange mutabana wanje tinkumanya yiyaza namurunda yabura ati yabarahi so ahabo kuba umwana ogo yaza kuzana nabandi yes kungana basa kutungira yo butandu irigenda akija bafere binji umwana ogo bamukwata bamuta umumotoka bamutwara njakaro cyuriya hore bamba kuterera ngiyohereza miliyoni 10 kitari eco ngotegereze aho umurango turakurangira igura biguri nabo wahirwa bagukurangira so atureba ngo ibi bintu nibita risk munonga so security y'abana yegumire munonga hata aho nho nandi yo ninza kwehanangiriza abazire twaturiyo tuteka kureta kutwara abana hishomero reka tubetwara kandi tubatware yo eshaha gazeted ningashi ezitebekanisiwe amashomero kugira ngo abana abantu bo bakayishomero konka nicyo kutangaza umwe shahe muyo mwazi uyicura umwana arowenka yamuhereza wa bodaboda yamusyaho n'umwana w'umwiki umuto kumugara yo to kumanya ubundi kuyagaraka yakatunga butandiki kunkoreba ngo muzire naba yaburujunanzwa nanisha babazire bagenzi banje kureba ngabana bitu twabetwara ahishomero umashomero ayituriyo ntuza kutwara abana umusandiro kwija ningeji kurikira ubundi program z'amashomero gatara kushana ubundi nihitaga yakasente umuntu waza kahereza umwana ngo akitwara ishomero nyenda kugambira ngo abana aba biniki turukwita excitement ya sente yesente takagwata hoga mitwari ebiri eriyeye nkomundu nakwata bitano izuwa muzi agabirwa umuntu nawe so umuntu kungati kwa kugira ati yareba nge mitwari 5 igisire ndije 5 fizi ye mitwari 50 we nareba bayeba excitement bayeba mugambira ngo numango kuza Kampala ngo ni mitwari 3 areba ngo naza Kampala garuka ninga zakore bindi so abana bamwe bamanye ababiri sharp abana b'imyaka mitoza P3 P4 haho akana ko furishire nakakwate sendezo nushanga nuhura ngo Kampala bamutware biremba baranyisa polisi bomwana buzere ningashi mwije mwakire tumutorotwire umwanya guti nabani nyenda kushaba abazire banywana banje esente turi kuzimanyiza abana
twabana tuza kushashura fees tuzetwara ishomero amashomero mingi gine accounts reka ku riskinga no kutwara sente zo mushaho abo kuba no basa kuba even no zitwara uze kora mu ka money pass kawe uze ziragare ninga agira icyasaba ho muhanga nango n'amashomero menshi nejatega kangusya ebintu babyangusaba bukatarona za school pay no basa kushashura muka just umwana odere basa utazana shashura guno bacheke ngo mu system umwana babe no ba receipt reba umukashesheri izoba nani ndebo message umuntu yashashura shayi kumene mwaza kasheshe yashashura kodi ya mobile money konka isente yashashura cyawo so mwana bazire twege okutwaza tutyo kandi twaba turiyo twara abana amashomero turebe ngo isente twaza bankinga umwanya guhereza abana ngo nibo baze twara ishomero tuchirimo tugamba ha basic needs zo mwana zasheme kwa ine kandi of course itwabazire nitwe tukwantuzihereza yes so kutukuzacho wegese abako wegese nayo ni basic need umukuru munonga na nagitandikireho konka kimwe umuribyo nebikwetagisa omashomero okay responsibility yo muzire ningasho bujunani babuzira kushoma ko mwana nubu yes ati icyo kubanza niyo nindeba ishomero reka handika kapapura reka handika sacura riyatwara ubwire ni page zinga hi bazi kuhoreza sacura ejo hine kiriyo negamba aha mwana wawe nibyaro kwetaga aha bwetamu ejitiriyo ntuzamo ninyebuza yuka bishoma ko mzire kandi uko kutarabishomire ocererirwe nani nkushaba sacura ejo jubuza heri kwakubatiyo jine ushoma ebintu ebyo ubyetegereza word by word utakashanguriyo n'ubuzo umwana kandi already sacura gizireki ujine abana bamwe nibabasa kutwata mu ubutete butafayo ubundi bakugambire sente tukatuzuhure undi yagambire za kororofiru yagambire zeze za photosynthesis so umuzire ushanga umwana riyo nakugambira ikintu ubundi ekitari cyo kandi kitari kwija kubahwera ningashe kitakwija kumuhwera so requirements zo mwana are his basic kandi arahona n'izindi izikuvaringa kurga ishomero kuzarindi aho kubatinda gambire ngo twenda toilet papers 10 nushanga abantu bashaba 20 tinda kugambire ngo twende bitabo 8 abana mbendi 15 tinda kugambire ngweki abo kuba buri shomero ntirukushana nerindi nico nashabira ngo habeho okushoma sacura ukajetegereza ukamanya ishomero ikiri kwenda ukamanya buri shomero ikiri kwetaga konka hariho biri obvious bitabo bucumu benso ebintu nkebe kandi abazirire paying attention na n'umwana agira ubwire uganireho nawe ahashunga ya requirements abo kuburi uza kugura ubucumu waza kugura bwa smile konka we nanda big ningi shomero strictly ndienda big mwenu nishaba una numzire na wabana ureba requirements kikabe kiri kirungi na n'umwana yagiramo stake ningashi yagiramo mukono wamubuza kandi aboko muzire wana kudatshibona tubucumu atabwache no mwendo bwo bukse so mwenu nani nyenda echo nkabazire tutware mugenshonga nkuru then araho ikindi kintu acha pocket money aba boarding nabadehe irigenda bakagera pocket money nturi aho tura eze sente koracheyo a kantini ogureho bunde imuyigana matazi mu kantini kantini tujine ito tukizine za kantini konka ebintu ebikuzamo itwe very specific turukwenda buri kimwe in fact tubire twineho rikiko turiyo tugezeho ku za suite twakizenda mu za kantine zitu abo kuba ebyo nebintu hatunohereza umwana 10 ngo akagura kantu akara kurya kakamukwato munda yabana danishinkejo yabana bani nkejo
kugira ngo umwana akagirya emukwata omunda ubundi akiraho ranki ningo ubundi kuhikamire ndije kurataho ngo umwana agoreka ngo urukomeze wamuhereza ibyo tabuza kubereba we nareba borogams nareba sweet no bakuma borogams 20 no mugambira ngo rindazi n'yatano yes so mwenu abazire control yesente ni nkuru munonga ka pocket money kandi pocket money muzihereze abo bushoborozi abukiro kwataho ningashi administration yishomereryo ekiya ahi abagambira ngo mutesentezo abo kwatwine muza challenge ezo kushanga ngo mwana bamuhereze imitware 2 nayenda nagurira abagenzi be aha kantini izona nuzo wizobere aho kwa bamwe abana nabatunga excitement aho kwibyo mitware 2 takagere bahoga mwe kabeni nkunda kandi abazire ni nyine ngo muri mitinga abantu mu kintu cy'esente tureka kumanyiza abana sente nyingi uwagira ngo umwana ari umutwaro buri zuba umwana wishomero umutwara guri iki hariho umusigazi wishomero n'umuko kabo bakaba ari mu secondary wishomero kakuba concerned ubwo mwana aranci nagurira class yona bareba wiki yo kubanza ya kabiri kubamburize sente zono ziyankatuma atitata no wazimpire wakakweto muzire mamujyangu busho mwana ngo sente zayine kazirenje serize burizo nagurira class yone cyo kuri kwagire kuburizo muzina ati nyonga mujyangu waje no mujo wayiheyo ati kumezi yihe kumba mwana kayiro miliyoni 5 yazeta ishemero oshika hina batakashashwire na school fees so echenensho ngankuru munonga nkabazire yo kuri mitinga abana yaba ne cya 5 ube n'umangu wa muhereza ubundi ka accompaniment mwe wa teresi cya 5 na yagura borogams ecyo zaramwite so konga mwino abana kukushanga wazo mutwaro mu kumizinga hi za burizoba nazibazi gesente nyingi aha abana adana in the long run tubire twatayiso muhango mbientase yajango kutukuza abantu mbya sente at the end of it all baba kuzira ari umuntu mukora atakubasa kumanaging sente yaba ine meche 5 nore yaje biro mu town na yenda chat takahwiro tarakere sanchi ni chigarikana no kuyakurizibwe sente bakana bazimanaging abata ni nchira ko mbere ni mfano batabana banje mwene kubizere kuba bembarga ishomero yanyoreka ngo taine transport ndumushija we transport pocket money na kwire yona turashagize transport atko taraji ngambire mweno nkamwe ate mumugizere nti kumurabe kuranda kwereze pocket money ubanzo yeza transport Uzbek yabana bazakororezo mukakugarakayo ya ntabwo afizi yaba ntabwo requirements zindi yabana warwara ubo yine transport yaba namuherwetamu transport wogizire iki ubukini nishemerwa nabana bamuhereza ka pocket money kemitware 3 kunkakizagaruko muka akoreka ngo yatwara binenyena utuntu tukurya yaba mugati yabaki na wagenda ari umuntu wamana rukuremera na munonga abana ba boarding so ka pocket money nensho ngankuru munonga kandi abana barukutandikira twarebereho cases ezo zabana tukantugamba wa mukazi umutabani yagizire mutagara kayishomera atine pocket money rukumara ubakamuhira imitwaro 50 yajya tumaze amezi neza abana notinka squata hogana namane nishoma so ati uriyango akananda at least nangwa miliyoni 1 n'icweka yo school fees kerge yasinga pocket money ine kurega school fees wicho takwenda kuchimanya wicha mana nda pocket money at least yo ya miliyoni 1 n'icweka nangwa babagaininga umukazi yenda kumuhereza miliyoni 1 yajya tumwe n'ibishumiro kore nore ngutinga twetagagarakayo ati nyukandrere so mwana okukuzabana n'ekintu kikuru munonga na munongo mbiye sente abana tubate mu budgeting bamanyo kuzibarira bamanyena no kushazi abo washanga umwana ine balance kandi akajanjura ubwo mwana utante kumwesiga ware na kujya taza dadi umutwaro guwampire sigizwe shiringi 12 deba nzizi nayenda kashanko kuzihandi ingova so obe no manyangoro no tandika kwesiga umwana obwo abakuba untu baturiyo ntora abantu abujunanzwa hazo bujunanzwa bogwe ni nyiratu kimanya baziri unyencha karabana aba no barije kubona baturebera muni kimase hata kubasa kumanya kumanaging sente
ni wenka na ija kuba takubasa kumanaging n'amazima. So hariho ikindi kintu kikuru munonga nk'abazire ikishimiye kurebaho twaba turiyo tugarabana ishomero package holiday package entanda iyo wakomera umwana wawe arakugaruka ishomero y'abantu wa dehe yana wa boarding neha geraho bwire umutayi schedule zawe abamwe abazire ni mangu muri bize ugireho rukiko ruwaika yawe abana ubashutamise mukore evaluation y'cyumuro kandi ubabuze ebintu ebubagurire wakuba wabiguzire babuze ebasigizeho ebayanjure bakwija na hadi yaba kibyine yaba bitebeganise yaba birezereje ninye n'abazire tugira ubwire bwo kucekinga cases z'abana na bags zabo babana bagaraka amashomero yatwara yuki utakaba surprised washanga nguhinde ibintu byawe bimwe ebya parkinga ebyariyo natwara ishomero abazire ninyenda tugira ubwire tucekinge on a friendly basis utakabe embarrassed wahika ishomero bakaba bariyo mbacekinga bakashanga umwana ayine iPhone niwo muziro ubundi yotine tokumanya na hagihire abana bitwirine abituzire erigenda tuyina abana bemitwe eriyo ne kuramunonga speed irukire imyaka yabo so nuhika ishomero baza kucekinga kesi yo mwana abashomesa bamwe ba skilled mu kucekinga bamanya y'abana bakushereka ibintu nk'ebyo ngagetse nkezo hatoza kushanga umwana bihayo esomo n'umuzire wowe nkaba surprised ninge yawe yabuzire oturango buzire atubakigira batubaza kukiko baza kucekinga bashanga umwana jine nabane nyenda abazire umwana atakasimbwire muka eshazo kusimbura zaiza kwikaziti reba ngo umwana ogwe wamucekinga wamanya ebyatwara hishomero wabashwa nguniyo birukwetagwa right chirimu tumuzamo misho na program ya sisimu kati rumutugamba kwetebekanisa okugaruka hamashomero umuzira shemere kuba nakora ki twareba basic needs z'omwana twarena nazimu mu requirements ebitabo school fees abana ka pocket money nkako kuba checkinga n'ibintu byona nanyenda turebe ahankwatanisa y'umuzire na n'umushomesa ningashi n'ishomero niriyamba rita umbwegese bw'omwana bare jeme mayabara munonga kandi ko kubano hebintu nk'ebyo bitwera ubundi kongera kutangaza abazire ubushunazi bwabo no kutwakubasa koraje abana bitu ekindi kwenda kumanye abazire abarakutureba nangwana nabundi abanda bo wakubasa kugamba nabo ninyenda kubamanyisa ngo okora tukukaba ko muntu yo watekateka ngo nuja kwetuga ahara muhara wawe ninga mutawano wawe no mukora mu cyo rukwenda mazima ecyo nekishuba tikirugija kubasika hashemeye kubana habaho okukwatanisa hagati y'abazire b'imiringo mingi kureba ngo umwana ogwe yayorwa ninyera kumanyisaho mu myaka eyenyumaho umwana ogwe akaba umwana w'Uruganda urashange nashobya namufira ningashi namureka the right way to go kongo wahati n'umugambi uti utakoreki agenda nakubehera ati yananda kumpamba agenda nakubehera ati yantera umugongo yaguhena umwana agenda na atamukatemba mwenu ninyenda kubamanyisa abazire ukora hatwagire mwezo zakatemba abazira bamwe birayo nareba umwana wawe nakore cyagaro akwesiza abukwa no umukwara kugambire nujya kucitwara umukubi oshengo mwenu umwana wawe takumwendeza aho abana abazira bamwe ntuyicereza umubana bitu kukizo bundi band bantu so njanje mahisa ngo kora umwana n'ikintu cy'abantu barengera hariwe so wabahereza listening iya ningashoka kwatanasa nabo
omwana ogu nituza kumworra tumusiye aha rurengo bashome kuba nahikaho ntakakire aha concept y'ishomero naninyina tumanye ngo omwana ogu twaba turiyo nitumworora kuzaga serensi Madame Jemima ayi washomire nyoti nkomanya fizi yawo abirugine yawo botagine tinkukimanya yawo atungira basare yawo taragitungire nyocyo tinkukimanya konko je shaha oriyo nohereza 10 miliyoni z'urada z'abantu abakurikize kandi abarakwijja ku icyo cyoriyo no bagambira ibyo rukubagambira bikurabo mu kanwa kawe bikwijja nchakara kugasara insiyona mweno mutuma gwitu omitu yitu umuntekateka zitu nyenda tumanye ngo turiyo nututraining abana aba turiyo ntuborora kuza kusavinga ensi hazo mwana uko kwarashohora kuza kusavinga ensi nikije kuportrayinga ninga nikije kwihayo uko mwana ugu yayorirwe n'abantu babamo kuba nabahereza abana imirumo babanza babuza rigenda yes nitekonuko nohu kongo umuntu umwe eka bakugira ngo umwana ogwa akakura umuka nanka nugiro toko ntabasa kwari umwana murungi abo kuba numanye ubundi abazirebe ninga shabanyabuzarebe ukuba basize ku training ninga shoko babasize kurugayo bakeyoreka umunsomo na nebintu byamani babasekoramo mwene twaza akishomero abashomesa no bababina abana aba kumara ameza 3 iwe ubiro bine sande 3 cyamanyisa ngo umwuga muhango go korora icyo nikimanyisa ki nikiza kunsasa nashanga ngo muzire tuyine contact ninga shesumu yomumbana barakora mumbashomesa abegesa abebembezi abarakorora abana bawe tuyine ya class teacher tuyine ya deputy tuyine ya dosi tuyine ya headmaster tuyine umwe na wagira icyo wenda kubuza tuyine nawo kutandikira so umukago ahagati yo mushomesa no muzire no gwamana munungu umukago murungi ahagati yo muzire no mushomesa nubwo kubasa kureta umwana ugu yayorwaje abana bamwe nubasa kuba nubashomesa mu class umuda kumanya n'izina ri kunga nja karo muzire ko kwija wanjiro taza muharange utayine challenge ya misho nkabire nanishaba nguti cyawo bundi amuto mu ntebezo misho ibyahareta kubireba narebe byahiye hato umwe nabandi yo ni kukwasa umushomeso gwe ato mushomesa najya kumanya umuzire hamwe na n'umwana hazo icyo conke ejo relationship ni nkuru munonga umushomesa kumanya twi ogo mwana James numuharawa Jemima rwada mutabano wa Jemima umuntu naza ko ejo relationship neza kubera inkuru na yana muterera kamugira ati muhara ati ndi nyina wa James na manyato gumwana no mwana ubumzire nanko wundi kumanya kandi nano mwana ninjana wencu muyamba nano mwana takwifandagaza uko na mangu na nesu misho jine ninga yanyena na mangu yaza kujabira no jya kuterera umzire we kandi umzire obunda yije ayongereho kutahwamani agarengera ubunda kumushomesa nakoresa abo kubitwe professionally tutusheme kubantu koresa amani mingi ahamwana nabwo itwe tukabire ntukoresa methods zo kurenga umwana ya digestinga yaza aha level yashime kubana nabaro ibyo rigene byo kutere mbo kuyigana 20 ibyo tujyacuba webyo apana ateri igenda nshutamana abana tuba counseling tureba ngo baza umubuteka ubutoro kwenda bazemo. Alright, aho no ituratangire tucire mutugumizamo nekiganiro citu itwabaziro kutwetebekanise kugariza abana bitu aha mashomero tucino mjenyi witu Omwami Frederick Tumuhire headmaster wa Uganda Matters Primary School. Ntwenda kuzomuka umuroka cye kuturagarike ntwenda turebe itwabazire turi umuntu wetebekanisa kandi gwa mashomero kuturi mututwara abana bitu bo betebekanise bata basheme kuba bakoze
tugire ki tutakaresera abana ikiganiro cy'umu kigendo mu misho obo hatikatiza mu kamuro kace tuza kuba tugaruka mutakarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka chamuka na sente kaburizo amazina ni Razak Banks the truck driver mvugiwe mpango ni bana atahamwa coach Kambarara City. I love you my people. Yes, kwatesimu wabori hii aho kwatesimu. Hello boss. Wasibota sebo. Sibireje kotine mani. Wawari amaho amazina ganje nemanyeta Razak Banks the truck driver omvugiwe mpango kuruga TV West. Wahangura emitwaro 50 omukazano kitu kaba kweta chamuka na sente. Obira wakazanire wakazanira izuba niwe muhanguzi wito weri izuba nibakwetoha Bushwere Kashongi Kiruhura district. Esente wazireba banzo checking asimo esente wazirebaho message wajireba ero negamba ero zingai Evzaro makumya kutashemerirwe nenchi. Mweno tarindaho terasta bibiracha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Bigger, bolder and hotter than ever. Hello Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngu endwara y'okushanyarara ninga shi stroke okuhendeka amagufa omugongo nibumwe aha busaasi oburi kuteganisa abantu bingi abo turi kutuura nabo omu kyanga kyaitu. Aha bw'enshonga egyo Radio West, TV West tukwatanise na Physiotherapy Clinic nitumanyisa abarwaire n'abajanjabi b'abantu abaine oburwaire obwo bwa stroke, obuhendeki bw'amagufa, amaraka, omugongo hamwe n'abaana batakukuraje ngu nihija kubaho obujanjabi bwa busha, free screening no kuhumurizibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aha Boma plot 25/27 Abdara Rubwama Road hei na University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 zo mwabazi nihija kuba hariho no kuhumuriza abantu abo bona abino buremezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwende kumenya biri kukiraho tera noti mushanju 8 ashatu n'itanu nkaga nibi ninga noti mushanju 3 14 ashatu na 8 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. TV
TV West Nehinda wabari wachiri nitwe on program ya sisimuka uchine Jemima Ayebare hamwe na umujenyi witu headmaster wa Uganda Matters Primary School omwami Frederick Atomuhire twatumuntu gamba hankwatanisa y'umuzire na nishomero ko headmaster rebintu bukugenda bukaguma ukashango maybe umuzire taine naho kutandikira ayebuza tatisho mwana ni musindikanta ishomero kushabona kaba bakwani bariyo nanachi kimanyisa tumara naza kubatine meal card yo kurya oyebuza no koraje no mu office ya headmaster mazima kubara umuzire nkogo kabine no muhabaraje wabare mutakansa program Jemima ntaka garishira mu kibuzo cyawe twaturiye tureba ahabuzare burungi abumzi n'umushomesa ningana n'ishomero kutwara hamwe haza ugwena pata na mugenzi wawe umukoro umwanogo bishya hubwire ubwogiro tinanye kamutaya yireho muganireho kikakureta ukibutara urukiko ukagira tinanye kanze kuramuseho umushomesa umwana wanje nangwa mubuzi abikwatirina na mwana wanje mwishubu wa mwijana ramahura abiri bwenci kusharaki tuko corruption kunganwa kunka na appreciation yokoreka azezo za feedback nonje munonga ubumuntu bumwe kutukuba twinaho nkaza VD uyo churumuzire ayine vakeditano avocado itano kwa kuziretera umushomesa we umwana we agira tumweno kangambire tamwe hwire umukanshemeza ningukanshemeza ticha umweji wanje akaba ari wiko mu science kandi kunagambire niwe ya improvinga umweno umuringo gwo kusima nabanyindiyo nakuretera umushengo ogu umubuke bwabwo konka no kusima kurigira mutama nyina bamanyisa ngo abazire ije nkwatanisa yongera ku kwera umwana umukoro rwaje abakuba noriyo notero muhimbo umushomesa kugira ngo umwana wo guharaba arabe na musporting by the way ngo korenka abana nanda kudojinga lesson yabura heda kikibiri na yamurebira ati uko James kanta kumureba gashimye kubashutamya aho kwizina rgena akarukwata umuzire wa namanya umuntu natekwa kuba yamuronzere so ubuzare nanyenda tongere tu bridging tuhamyo mukago gwitu n'amashomero agutukushomeseza mu abana umuntu umwe burkeire ntukira umarubu ushanga abashomesa babahindura y'abantu transfers nkagitwa government ushanga umushomesa bamwihereye Uganda Matters bamutwara muri ndishomero so njye nkinda waburesura umwana umanye umushomesa unabene manya ngo war kurebera abana banje no wakiruho ingakaba impinduka uyakire nambensia iyo mushomesa uri kwijya kabana arebera umwana wawe mugumze mune kwatanisa mukuzeje umwana kwatanisa tukuzeje umwana ikindi ntakagira kibuzo cyawe twatulem tureba ako mwana ashemerere kuba numuhereza package ninga shentanda iyo kumukomera kugaragara ishomero kandi nkabazire ndongera kubashaba umurembo guruho umwana wa mugambi uti ni nyenda uruko soro rumerugumere hatu umwana icyo ni cyaro kwija kwanga ni nyenda wa doctor na mwati iki cyabe kiragiro ubwa doctor no hasa kubari ikindi kintu kitabonire so unanda mushtame hamwe umuconvincing abana babine biroto nanye n'umwana ugwatakagarukire yishomero shutamana we umuyizusiye ekiroto cyeye ninga shaki kwizusiye akiryari kimwe ninga nari ibintu byahindukire umwana ugukwa kuba naguma nabugana abantu batarakushana nayiyongera mu myaka ushange kiyabiraho yakindwireho urebe nicyo kiruho ikiyabe natekateka ngo naza kuba umuntu kandi hati yunko muzire n'uwo darashomera ukamuhereza maniki atutwine honke cyo kureberaho umuzire nagira ati mwene umwana wanjye nyowe kwena ngo shikirize kiroto cyawe ninyenda maxezora akore nirishomera ndakutwarimo korabe wa P7 kwara yatiremere hero niyo ndakuti
kore watira immaculate niyo ndafite kore watira intare niyo ndafite agana amashomero guturuka kumanya umuhango mu amarungi mwenejo motivation eretera umwana wo winka yabo ukwesindika amanya to muzira atire mama na kiroto canje na reka nyongere mama reka nanyinte mwamane abana boshanga nibeyuzusya nibecetaho kureba ngo bashemerere kuba nabakora bakashyikiriza ikiroto cy'abazire bawo nangwa no umwe umwe abana bo tutandika kubeta amazina agebiroto byabo so akibare nanda kuba umushaho utandika kumwita doctor ati cyonka cyo motivatinga ushanga nchakari yaye nangwa akikorere kandi arebe ngo yakishikiriza mwe no kutukuza ahabuzare obukwatirine n'abana na fizi na n'ibindi byetago byishomero arohe cyetago ikitakwitaga ngo ikitarkwitingisa ngo yize kushingereza umushomesa ningo gambe na headmaster n'abana directors bo n'abari mu private aha shonge skwatirine na mwana icyo kureberaho tukwija kungambira ngo sente zakacu muzabura ngo kandi ngo abari umushomero icyo ni cyanga so our requirements ezo kugira utezi kwitagisa ninye n'abazire tubanze tuwagira ubwesije uko mu community zaitiro kubera ukibutine neza TP umwango aheduke yo kubasa kuzamuye ukoragana nayo bakakweza ibanja rya TPs n'ubucumu then hatiwe bwanyuma ukashashura nicyo cyumwe na fizi abazire bamwe bashomesa abana babo batine sente kandi bagerezeho umununga ureba umuzire natuyiringa ahametwaro ye rodas akasente ke kace kayine antaseye nke taro akoreka munanda kugezaho ngo mwana we abase kushoma ahike ahakiroto cye ecyashimye kubana abana ahikaho kongo shanga atakashashura gafiza hizo ariko banza kandi nangwana no umwe kuza kuziheza yamwerwe tamu umwe babigumire konga na making sure uya establishing good relationship ningashi yagira ubuzare burungi yakingana n'abantu ba office aroha abantu abatine sente konka bino bujunanizwa umwe bujunanizwa niyo nshonga number 1 ahamuziri ahabo kuba twine habazire bamwe abo kushayinga we ningashi ukashanga yagira ishoni yari ko mwana kumara wiki yona ningo mwaka mutano mu ya kabiri atakamuresere ugiza kumbuza atamazima nyonka rebo kureta umwana ntine ho sente ati cyanshobera konka umwana wishwe ngo aferirwe izo bari yo kubanze batana bayihumurka bo bakatandikiraho kushoma hata amashomero mingi gagize staff meetings nituyigana mataze ntuza kugigererizo yo kwigureta futandikana na nchakare nbaza kutandika gukora preparations ebyo kwigura ebyo kwitibikanasa orwoko banza shahe mwene cweka class zona zarawa zijwire kandi abashomesa batandikira gushomesa tare byo kugira ngo mushomesa ngo wiki yo kubanza tubacishomesa ebyo tubiruho ubwito niba bitaro so nchibanje manyisa ngo ni nshaba abazire tugezeho turebe ngo abana twabareta on the first day wamureta izoberinde abana bamusigire mushanga yaje abira na nekiroto cye cyabura kwikira mweno ubujunanzo bwito ngabazire no kurenga umwana ya reporting ayishomero ahizoba ryo kubandazaho okay umugweremo bwawe umukubasa kwawe ati headmaster twabanje natugumza mu nakiganire ciko kandi ndebe dacika eshaha mazimaze n'umunsi kwayo ubugambo bwawe bwamuhera ari twabazire abaramuno betwete bakazo kumuruka kw'abana ebigambe bingi nabihereza abazire message mpango yeri abazire nabaninyenda kugambiraho abeji abo kwata muri mu cyumuro abariyo mbatureba ninyenda ko basima abo kuguma kuba patient abo kubahina bamwe abatabire patient abirukangira bakargo mashomero
kandi hatariho nangwa n'enshonga eziruhungu abazire baremerwe sente kuko ubundi oshanga omwana atarikumanya kigendererwa cyo kuba ari mu ishomero mwene ninyenda kubashaba abeegi murebe ngo mwaremeraho ishomero kandi mwamotivatinga abazire banyu babahereza ebikwetagisa mwagarakaho ishomero omubwire kandi waza kumotivatinga omuzire nk'omweegi oshemeye kuba noreba eby'omuzire arikwetenga ahubwo abazire bamwe biine ebibakushaba ngo bakorumuka ine bakushaba ngo obahwere ine bakushaba biine okwakwenda oyetwaze mwenu naninshaba abeegi mwetwazegye tugye mugire emicwe mirungi kubasa kumotivatinga omuzire akamanya ati omwana wanje ubundi we nimutwara ishomero nabasa kwijja kundigira mweki akurigirira emicwe eyarikureba omwinire omuka yawe then abashomesa bagenzi banje obu nibwo bwire obundi twagaruka omu kintu tube turi omu kahumuro kandi obwire bwahika ati kandi kuza aha layini nimanya bamwe ubundi biine side hustles ati kandi side hustle no gikwasa rubaju ubundi gisigiro uragisigire kandi kureba ngo wagaruka line kureba ngo ubwo kubanza washitama waburi ready na buri kimwe cyo kwetagisa nk'abashomesa kureba ngo buryo mu ishomero kandi nokora ebi bishomero kwetagisa ngo be nokora. Okay, wabane munonga sebo wabare kututayira kandi wabare kutukwasa aha kiganire cyo go n'umwami Frederick Tumuhire, head teacher wa Uganda Matters Primary School hanuya omururembo orambarara erishomero at least they tried and tested rumazero bwire turebe na performance yabo eri kubonera over the years sombo n'umuntu ahikire owakubasagamba nshongeji abazire nijamwahura yes school fees tugezo tujironde bitugire n'obujunanizibwa omukushomesa abana bitu kandi abashomesa ntubasima abo mu muhango ogumurimo n'umukora aberere bita beje bita bituru umuntu tutamu sente za school fees nanachi nimwe kandi at least mwamwa ikira ishomero mukore cyo ecabatwara tukabento na tugumize mu kiganire ki konkabosha amazima tukabasa itoka tukomaha muzayibisisi no charity cyo bitunji baramuntu bagaruka okushomeza okuseshaha ishatu zenyene zakasheshe Mutakarga TV West. I'm crying.